begal. Persidangan mulai. Oke, kakak ada apa ya? Mas kasih takutkan ya. Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Raket Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Raket Remix. Lanjut.
dulu, mantap dulu. Dogi, asal dogi kah? Kecil gue, kecil gue. Pak, sakit pinggangnya. Mantap, mancing mania mantap. Ya. Mana bunyi rel itu? Akhirnya foto dulu lah. Dua kayak pesugi ikannya, pesugi koper. Ladies and gentlemen, please welcome JORAN Remix. Cuang. Terima kasih. Gesek Kang. Darudi. Balasua. Gila minta tadi belum dong. Ya request lah ya. Betulan nah. Dulu nah. Itu gimana nanti? Semangat, Mang Laung. Waktu kita udah mepet. Esnya udah habis. Cari kawan, bombe. Yuk, belakang boy.
BBB. DJ Rakel Remix. Kumaha BIDIO. Salamnya buat siapa, Om? Salam buat Siapa lagi? DJ Rakel Remix. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Mohon maaf, Bapak subscribe. Iya. Kapan bisa kayak gini? Ya, masih ada perlawanan. Siap, terima kasih. Ayo, tanggangan juga. Berpose yang bagus ya, sawas kan siapa? Tidak apa-apa tuh, nak. Nah, nampak tuh, jualan poker. Tangan pula. Balik tangan. Awas, benang. Pose yang bagus. Ikannya kayak selebriti, bukan kayak gitu. Taruh tangannya di sini. Langsung sholat. Enggak, situ juga. Tahu dia. Satu, dua. Arbek Senaga. Lanjut.
Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Rakel Remix. DJ Rakel Remix. Yalah, ibu mo deh, ibu pergi weh. Hey. Itu, bela elok.
Huh?